سید احمد بوزان کو یک ji koçberên devera girê spiya ya ku bi herêma Kubanê ve girêdayî ku bi xwe û malbata xwe ve bûyiye demek di girkêlekê de dijî. Malbata navbûrî ku ji berî êş û azarên tehelanbûn û wêrankirinê ya ku 2014 ve ji aliyê rêxistinên Tindirew ya Daişê ve hatine bi ser wa pêkanîn, îro jî dîse birînan xwe nû dike ku ew birîn hê qemûşk nehatine girtin, ew jî ku zuhabûna êşa gurçika ye ku di kes ji wê malbatê berî demekê canê xwe jê dest dana. Îro jî Xelîl û Mihemed ku tûşî heman êşê dibin û dikarîbûna abûrî ya wê malbatê bu wê çareseriyê tune ye. Ez nixweşî gurçikê me şeş heyviyê min ez pêk ketime bi nixweşî xwe hestiya me. Erê çûn doktor me hacî me tiştekî tune bû. Em çûn doktor tehlîl teswîr ji me re gotin gurçikê te min tehîne. Me jê re got doktor yanî çi helek em bikin ji me re got hellîna xîncî غسيلة مباشرة از داخستم عمليات اجمر عمليات شيكرن ننجحي اف سجارة السيانة شوم اما بزوري جي از جلسة شتني تمام دكم اري ايجا اجمر عملية وردش شيكرن دا بريا فيهاوي خوشكو براي من بريا احداثا اري بفين خوشي كتن خدي رحمه خلوان كر دا فيدا ميدا جي اجولوما وبراي من جمي بچكتر جي بفين خوشية دست بيكيه ام دبن ان شاء الله يعني اي زياده نبي اما يمن منتهيه وبراستي جي امكانيات اما بريا في شريده الحمد لله بر باش بقال كي باش اما في دمي يعني ام انسان فنابر في دمي دا ماديه ما تحت الصفر وام نقار معالجه خاف كن ام اي كان بي كان لبرك ام دوبي جساكي بشو براستي الفي وضعي جي بدون مني ام حق جلسه جمانينه جبرق ام هر درزيا كتكرن اسبوعي درزي سي درزي جمر لازمن هر درزي كاخو 25000 او جماعه اي حديد اي حديد جي حراك 4500 اف معاد درمانه من وكيدن اري اف درمانه ميجي يعني حريك الباوي 6000 7000 اي هر يارزان اف اري وامش خازن مثلا منظمات بين انسان من كوتشاوي يعني مساعده مالي بين مادي به كان ما تقربن داخل منظماتا جبر قول سوري فيدي معالجه من كان مكان اشخاص محاولات كن يعني هبيجي امكانيه ما تنكا مكان يفشتكم محمد ورقا ما برشتني وانين هن قلب برايوي او جنابي خليله او جي بدايه يعني بيرت شيبي السر قلنا الدكتوره انه التهابات بوشكا بيرت شيبي با بدايه خويا گشت سسیان ها گشتی دیا دونی وای نهاجي وضعها يعني نباشا ام نهاي بينا كومل منظمان او انسان على الدمير او انسان كانبا مساعداتك كيف مره بكن جبو درخنا الدربه او علاجك زرع الكليه ام نما سلام ماديك وانه بمرة بكن ام خازن ببان خوشي مرة بكن ام في تشتي يعني جحمو انسانات خازن جحمو انسان اي منظمان دبن او اي اقليم دبي او اي برد دبي كي جان انسانات كان بي ياردمي بان خوشان بكي والله باشتره افدايكا 65 سالي كوبويه هلجري كلو دردن مرن فقيري و کوچبرنه ایرودیسا او برین خانو و دکن جی ایشا خلیل و محمد کو هر دو جی توشی ایشا زهابونا گرچکه بوینا والا برگشکی کش کام 20 سالی بو نخور یام بو او یام آنی هات شامه مده سالا شش کچک وفات کرد و بری و سالا که جی لو 15 سالی بو او جی ما 15 روزی ما شش سپاعیدی وفات کرد المستشفى وطني أرقه وفات كر وأملوي حوالي جدي سحق نال ما بحسرت يعني بتنقايا وان بحق نال ما بحسرت خالك خير ما تكر والحمد لله بشتي وها وجي بالله كم كشكي كيش نعمل ما كار كرن شغليان ماديا ما خوش بو رند بو برباش بو بس هجارة أحداث شيبون ام چنا جگری سپی ام چنا کوبانی جبر حربی ام رویان و ام چنا کوبانی هجاره ده ساعت ده نیورو
دیسا تایره الماده ام رویان ترکی ام چون ترکی 4 ساله لور شغلیان زارو که ما شغلیان ام دیسا مالور او ندی ام مقام هن ولات خو ام هات ولات خوشی ام ساله که لگون داخل چوله رو نشتن لپشتی وی ام هات نسار کانی ام هات نسار کانی جی دیسا دنه او چیبو حرب چیبو تایره الماده ساعه 3 عصر ام رویان تلتمر ام هات تلتمر بحر لو که مج ترسار والقامش اللي ذا شغليا وفاجي بتشكبو برداستي مابو يجاري فايجي ترسارا نخاشي فيرا تشيبو واتا ما برت خطورة ما فحسكر قلت حرد قرشكي خواز هابونا واتا عم بي حسيان ما برقامش لي ما برقامش لي تخطورة انا اشكر قراكن شامي ما راكر شامي ام شون تشار هيفال وارمان ما تفايدا نادي ام هاتنا مال ام هاتنا ماجي كوران داكت ام شو وقت تلفوني دشتغلن دبي مين تخطور ناماتنا ونهال في حاليجي ولا وبلا از عمري من 60 سالا از نکم غزمت و حلا که خاکم حتی سبادا به کریتین خورد به از مستدم از دخورینم پشت وان دست وان نگوان ان نکم کسی مر غزمت کتنه و باب زاریجی ده عملیات دل کرنه لقامش لیکر لترکی کر کسی ما خودی کتنه این چه حب زارو که مهنم نکادارو که اوجی کوچ بر بنا آنجا خوب زاری خودی دکن ام یاردمی که جهوالا دغازن ام جملات خوی کرد دغازن ام دغازن مرا به مادیجی یاردم کن و به منظماجی بیکی زارو که مدرخنا دربا بيادنا تشتك دي يعني أب منظمات يكون هاكي ورن وببنش دربة يعني بلكي أو إمكانياتي وأنا نبن يعني نتيجة كورونا يكو دفري دهاتا يعني بلا فكرن بلكي نكاربن واببن يعني تدبيجيكو او رخصتنين مروفي كورن تبنيا وانا بكن معالجه تاني ودجهدت ويت تشد بيجي يعني كل فيدري تاني يعني اي والله هذه هندها خوش ام درزي وان نكو بكر ام درمان وان نكو بكر ام تشتكي نكون شنو يعني شغل شي ما تنانا كاسي ما يردم كي تنانا ام يردميش واد غاز راس العين قيت شو ما تاكسي ما شو ترمبيلا ما شو دكتور ونزاد بين شام دي شو لقون دي صار جهه مشروع شيء كربو قشكي خرطوم ميتور قشكي نبلا بداش تمام ام بار حدود قون ما بخبر حدود وحتى ناجي داسته مال مالورا منو هر مال خونه تحال ما تبيني اسكه بمشي بله تماشاوان هجا دیارک و اول خوشی هاجی کو یعنی دو درجه کو بریان هاکه دو جوانش و مالباطی بونه قربانی کو گرچکی وانا که زواد بون د ایرو دا خلیل و محمد اوجی دو کسن یکو دو مالباطی دنا مخابن کو ایرو گرچکی وانا که البرز وابونه دیشن وکو کو دیارا اد دوی کو او امکانیات وانا که نینن کو دکاربن خو معالجه بکن یا خو ساغ بکن جیرا جبوی وی تشته اما دبونا ما لفيدريك وام بانجي دشينن رخصتن ناف دولتي وكسن خير خواز كو دريا اكراني راكو اريكاريه في مالباطي ربكن جبركو دفيدرا كو نستجيجي براسيجي تخاني ودمالن بكريدنا